estem molt contents que s'incorporen al primer equip del Nàstic. El Raül Agné, no? El que jo li vull agrair que una de les peticions que va fer el Consell d'Administració és intentar que els tècnics del Nàstic fossin tots de Tarragona, que fossin del Nàstic. I ara tornem a tindre gent de la casa aquí, compromesa, il·lusionada i amb la màxima ambició per aconseguir tots els objectius que ens han marcat. No? Heu vist que han fet ja 5 fitxatges: Manu García, porter, el Robert Simón, Pedro Campo, Pablo Fernández i Jani Buila. És l'última incorporació, un jugador que ve ser de Saragossa. Falten 3 jugadors per incorporar, un central en principi, pot haver algun canvi, un central i un davanter. Han renovat també, com heu vist aquests últims dies, al Barran i a Javi Ribelles, i tenim dos partits ja aviat d'aquesta pretemporada, amb l'Espanyol el dia 17 de juliol i amb el Barça, al camp del Barça al Ministadi, el dia, com vam fer l'any passat, el dia 21 de juliol. Bé, jo res més per la meva part, solament desitjar a tots vosaltres, però també a tots els tècnics, que la seva sort serà la sort dels nastiquers, que els vagi tot molt bé i que puguem aconseguir els objectius que ens hem marcat. Visca el Nàstic i visca Tarragona. Aquesta temporada a nivell de juvenil A ha sigut una temporada històrica i excepcional, per això incorporarem de moment en pretemporada i segurament un jugador estarà tot l'any amb nosaltres, 3 juvenils del primer equip. Després amb el filial també pujarem 106 jugadors, que alguns d'ells porten 8-10 temporades a la nostra pedrera, i aquest aspecte estem convençuts de que ens dona diverses coses positives, no? Principalment una és identificació amb el territori, sentiment de club, i després l'altre tema que és fonamental també és aquest missatge cap al futbol base, de que vegin que l'efecte ascensor és real, igual que ho han fet també amb gent com el Joan o el Dani, que porten al club mitja vida, no? I després, el que deu Preci, acabarem de compaginar la plantilla una miqueta amb 2 jugadors més importants per mantenir això, no? Una base de l'any passat, uns jugadors basats una mica en la idea de joc que vol Raül, i després un pes important amb la pedrera. A partir d'aquí crec que és molt important que tots plegats disfrutem de la categoria. És una categoria nova, la primera federació, una categoria molt bonica, superatractiva, amb equips filials com el del Barça, del Madrid, Villarreal, equips històrics com Albacete, Castelló, Sabadell, i equips del sur que estan disparats per fer una categoria superatractiva. Vull dir que és una categoria que disfrutarem tots i que ens la prenem amb una il·lusió enorme per realment ser algo espectacular aquest any al nostre. Moltes gràcies. Acabo de fotre a Tarragona, no? Bueno, jo ja se'm va presentar, ja sabeu qui soc. Jo l'únic que vull dir és donar la benvinguda al cos tècnic, a l'Oli, en Joan i al Dani. Com deia el president, jo també em vaig fent gran, necessito gent jove al costat i sobretot gent que tingui un sentiment de pertinença molt gran. En aquest sentit no tinc cap dubte de la seva qualitat, i per mi des del moment que se'm va plantejar ho vaig tenir clar, ho vaig seguir, es vaig veure un parell de partits i crec que al final ningú millor que el de la casa com per saber que s'ha de pencar per portar el club aquest al més alt possible i que no pari de créixer. Jo ja no tinc res més que dir, no tinc cap dubte del seu compromís, de les seves capacitats i qualitats, i a partir d'aquí el que hem de fer és treballar tots junts i remar molt per portar el Nàstic on tots volem. Jo ara sí que m'agradaria que parlessin ells, perquè són de la casa i vull que es trobin molt, molt a gust. Jo ja els he dit que amb mi no tindran cap problema. I repeteixo, gent del club, gent que estima el club, gent que és de la ciutat, y a mí eso va perfecto porque alhora m'aportaran molta il·lusió que també ho necessito. Moltes gràcies. Buenos días. Bueno, primero dar las gracias al club por la oportunidad que me ha dado, al míster también, porque está claro que es un peso muy importante su apoyo desde el minuto 1. Y nada, al final llevo aquí desde pequeño, muchísimas temporadas jugando. Cuando uno es niño y entra en este club, su ilusión es llegar arriba. Está claro que cuando uno empieza a jugar lo que quiere es llegar como jugador, pero bueno, mi carrera cambió, fue como entrenador. La oportunidad se me da ahora de estar cerca de Raúl, de intentar ayudarle en lo máximo posible, de intentar aportar mi granito de arena y nada, desde hoy puestos para trabajar al máximo.
vez más agradecer el apoyo que hemos tenido desde el minuto cero y para intentar llevar al Nàstic donde se merece, que es donde todos queremos que esté, lo más arriba posible. Res, agrair la confiança, igual que ha dit el Dani, primer al club perquè faci una aposta valenta per gent de la casa i es mulli per nosaltres, i no res, declarar aquesta il·lusió que tenim, les ganes de treballar i màxima ambició per ajudar el míster al que necessiti i aportar màxima qualitat i professionalitat al club per seguir creixent i arribar allá on tots ens mereixem, yo creo. Buenas tardes. Pues nada, seguir en la línea de mis compañeros. Lo primero, dar las gracias tanto al club como al míster que me permitan seguir formando parte de esta gran familia que es el Nàstic de Tarragona. Por supuesto que partimos con la máxima ilusión, las máximas ganas de conseguir el objetivo que todos deseamos, de dar ese salto que necesitamos, de buscar pues, bueno, retos importantes y poner a este club donde se merece. Ojalá tengamos la suerte de que seamos nosotros los que ayudemos en esa ilusión y esa gana que tenemos de conseguir nuevos retos, ¿verdad? Y nada, como siempre, nueva temporada, nueva ilusión, muchísimas ganas, deseando que el balón empiece a rodar y que este momento de alegría, que es la presentación de la gente, consigamos que al final de temporada también sea un momento de alegría porque entre todos hayamos conseguido un objetivo tan importante que todos deseamos. Muchas gracias. Tanto el presidente como el míster han definido que dentro del cuerpo técnico se apuesta por gente de la casa y para mí es una satisfacción que ellos entiendan que yo formo parte de esta familia. Tenemos que tener esa humildad, esa capacidad de trabajo y esa capacidad para ayudarlo en todo lo que él necesite. En definitiva, sabemos que es la cabeza visible para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que estar totalmente a su entera disposición y facilitarle la medida posible todo aquello que necesite. ¿Qué expectativas os marcáis de este primer año, digamos, ya aquí en el Montcada? És poder aportar tot el nostre coneixement i experiència i coneixement del club i dels jugadors que hem tingut i de totes les nostres àrees que ens tocarà formar part per aportar el nostre granet de sorra i fer que el dia a dia sigui més fàcil per ell i per la resta de jugadors i així acostar-nos dia a dia sobretot a l'objectiu que tenim com a entitat. Bueno, primero todo, como decían mis compañeros, es ayudar al míster en todo lo que necesite. Sí que es cierto que puede ser la primera experiencia en el primer equipo, pero al final llevamos muchísimos años trabajando desde abajo, dedicando muchísimo tiempo a formarnos y a partir de ahora nos toca intentar reunir todos esos conocimientos e intentar empaparnos de lo que el míster quiere, de su idea de trabajar semana a semana, de su manera de jugar e intentar ver e intentar filtrar todos esos conocimientos que hemos podido coger, las horas de dedicación que le hemos dado a este bonito deporte y yo, por suerte, a este club que llevo dentro e intentar pues, hacer ese filtro para intentar facilitarle la faena a Raúl. Bueno, pues al final es un orgullo, yo creo que ya no solo para mí, sino para toda la gente del Nàstic, ver chicos que crecen desde abajo, que acumulan temporadas, al final es un orgullo, no nos tenemos que olvidar que estamos en un equipo de rendimiento, un equipo profesional, a veces las situaciones te permiten el poder dar más chance a chicos jóvenes, hay a veces que menos, pero al final el míster en la presentación lo dijo, no va a mirar el DNI, los chicos en el juvenil lo que hicieron fue tirar una puerta abajo con la temporada que hicieron, se pusieron en el escaparate y eso les ha permitido pues comprar más papeletas para que se le pueda dar esa oportunidad tanto a los chicos que empezarán la pretemporada que venían del juvenil como los que vienen de la Pobla a partir de hoy. A partir de ahí lo que les toca es intentar ganárselo y convencer al cuerpo técnico. ¿Te esperabas ya este ascenso tan rápido con el equipo? ¿Si te sientes preparado? Bueno, preparado por supuesto, al final son muchísimos años. La carrera de un entrenador o de cualquier miembro de un cuerpo técnico a veces te lleva a estas situaciones que quizás estás en un equipo, una categoría, una temporada, dos temporadas, 3 temporadas y quizá puedes llegar a tener hasta una situación un pelín estancada y el fútbol a veces es tan bonito que te brinda esta oportunidad de pegar un salto del juvenil al primer equipo prácticamente en una temporada y al final se tiene que asumir con ganas, ilusión, profesionalidad como
como creo que hemos hecho siempre. Ara és el moment important. Primer va la idea i després va l'encaix de la plantilla, i ara el que estem intentant és encaixar aquesta plantilla, i per això tots plegats estem intentant no equivocar-nos, tot i que serà el rendiment nostre de jugadors el que dirà si ho hem fet bé o no. Però jo a dia d'avui no tinc cap queixa i estan vinguent tots els jugadors que volíem.